March นี่สมทุนประคัดสังนี่สมนี่ปรุกันนี่ให้ตัวไหนเห็นโดนัลด์ทรัมป์ไปเห็นในตัวรัมเตฮีฮอกปินกระเสียนี่เกี่ยจวนฉันจู่ในตัวรัมเตฮีนี่ทรัมป์ไปเห็นอันปุยดูตัดแล้ววันนี้อินโดนาเตลไม่บักะแอร์พอร์ตมันทัวเตติน Patriot Missile Air Defense System ขัดยังจีหันมันทัวงะเตขานินยุโรปรัมชันขัดเห็นนี่ทรัมป์ไปเห็นอันปุยดูตัดแล้วให้มีวิดีโอกันเรียกจันมาเห็นให้กันอินฮาวโลกังRoyal Florida in signboard chi sang sang 3D 2D logo le signboard lam kai hai chi sang sang ate ber atanga alian tak tak thleng an siam thei renga furro tuingam rong da theilo close in du chonin lo pan ve ngei don ya dora sample da thar ani dona rong le fonts sang sang po en tur om to don color chi sang sang khan tur om mai ba ka gold color nal mai thleng thar boke design an khoi thei ngal veka an kut chuak te hi a eng thai na eng rol ma at him big lai le aval lai te a om ve lawa arin tlak ma in lo dor ve ngei don ni o Zarkot main road near SBI ATM Royal Florida te in lo dor ve cheu don ni hen phone number ania an phone number lo chin chia ula chuan comment section an Instagram account kan pin bokang ole ton choni kan react chanang We start off with some breaking news coming in at this hour, and reports indicate that Poland has rejected a request from the US to send its Patriot air defense systems to West Asia. Poland lampang hianin an Patriot air defense system hi Middle East atuna indo na chuak mek a hianin US lampang te man turatan an thon don lo thu an soyani hetel hi United States lampang hianin an official deuh hianin an lo va request te poni mai te hei lekha emo file vel ni kher lo khan phone call mang te po khanin an India te po ani mai theya soi chi an ni lo ma ro chu helampang he thi la hi chonin Poland lampang hianin an lo phal lo ani hei enge chan ka se big lo nge om zia Patriot air defense systems to West Asia. Poland's defense minister put out a post on social media saying that the country's Patriot air defense systems are used to protect NATO's eastern flank and they will not be relocated anywhere. Hey, a Poland defense minister in asoyani ya NATO eastern flank ven himna atana poimo lutuka chuwang chuanin hetilani wang hianin kan Patriot air defense system te hi khoya ma da son kan tum lawani ke mani ram Poland tan sonin kan ram him na hi kan da poimo ma saberani ti in heting hianin an ron soyani he kan rechawa Middle East an indona sa maya Iran hianin missile hi an nei nga ang ren khop mai rin id an nei nga a tuna po hianin an laka vereng thawani news then khatina report an phei chonin Iran ina an ka fu chat chat theina chan pakhat nia lang chu China lampang hianin intelligence an support intelligence an pe ani Iran hena hian chuwan chonin Iran te hian tun thleng hianin an missile mang hian America te Israel lampang te an military target poimo tak tak an nakap fu ve thei ni ti ania he thila wang te po hi ni mai theya US lampang hian he Poland an Patriot air defense system hi an lo du deuh na chan amaro chu Poland lampang hian he ting hianin an rem ti lawani He added that indicates that the US unofficially requested Poland to lend one of its Patriots amid the American-Israeli war on Iran. US lampang hianin an official lewin heting hianin an lo han deal ani Patriot system pakhat milo man tir turin antia Poland hian an phallawa indo tran ti lampang hanin Japan atang te Korea atang te hianin air defense system chen khat te kha chu Middle East lampang hianin an la phei to nge an la phei mek nge khating hanin news om to kha Poland lampang ero hi chonin an rem ti lawani Polish media reports added that Washington did not submit a formal request to Warsaw. The US has already transferred Patriot and THAAD air defense systems from South Korea to help bolster its South Korea tangin an transfer do ni THAAD le Patriot air defense system temo defenses in West Asia amid the regular strikes from Iran. Ti chonin hetain kan en leang ka ka Poland ania ti chonin Italy lampangin engmo ni rem ti lo an lo nei ve ni Spain nung zuin mo tat mai na hetil hi chonin Trump palunga ti oil via wang hetil hi chon All right, so let's now get you some breaking news that is coming, where Italy has reportedly refused authorization for some US aircraft that were headed to West Asia on a West Asia lampana thona kal then khat hi Italy lampang hian in an airport man
alorem ti saklawane Combat mission, the permission to land at its Sigonella base has now been denied by the Italians. This comes a day after Spain shut its airspace for American planes involved in attacks on Iran. Nimin lama hanin Spain nampang hianin an airspace an ram chung shima boruak an ram chung shima hianin Middle East be na atana mantur United States thona tho an rem tilo shima ni Spain nampang hian mo ani mina thil thengani tu na hianin Italy lampang hianin tiang hianin an airport pakhata Middle East panakal tur mo Indo na atana mantur thona ni chekang chu khang kha trum an phal an lo phal lawani trum an lo phal lawani hi enge achan chiang takashiat achak om hemi United States le Israel na Iran ando hi andu lo chu wanga hetianga thil tita hi an ni amoni chu o ti thayani. Under the terms of agreement that Italy has with the United States of America, some Italian bases can be used by US military aircraft but only for logistical purposes. Authorization for any use for combat missions has to come from the Italian government, which airport chen khate hi chu United States lampang te hian in bungro in thon nan khating vel te kha chon an mang thenga ma ro chu Indo na thil ani hi chuanin Italy sarkar remti na lak ma sakphot angai don ani melani needs to get the green signal from the country's parliament. And Italy's Sigonella base is located in eastern Sicily, south of the city of Catania, and the prospect of the United States using this military installation in Italy for the war on Iran has sparked outrage, with the centre-left opposition parties urging the government to block any such request. Italy hianin an parliamental tanglo chon heting hianin remti na an pe theilawani tlat maina heti lawang hianin Trump hi athin rim tisonin Trump hianin warning a pengheng he ani mo Fox News abigan riek vele. First we go to Trey Yinks. He is live in Israel with the very latest. Trey, good morning. Yeah, hey guys, good morning. Just last hour, President Trump issuing a new ultimatum to European countries about the Strait of Hormuz. President Trump taking to Truth Social to say, quote, all of those countries that can't get jet fuel because of... Yes, say here Donald Trump hianin ama epa ti henaron posani Trump hi lungoi lo kop mai ni nei to ram chen khatina hetenga an lo chan puidu lo wang hianin all of those countries that can get jet fuel because of the Strait of Hormuz, the United Kingdom, who refuse to get involved in the competition over and I have Strait of Hormuz dan ani awanga jet fuel nei thelo zong ramte abik takin United Kingdom te ke mani min chan pui du mi lo te tuna hianin intan thuron pakhat ka nei ani te ni intan thuron ka nei ani te ni number 1 athuron ma sabera chuanin United States atang hianin ron le ro kan nga lutuk atia tisonin Trump na athuron number 2 athuron pani na in hoisen na te kha khang te kha som khomula Strait of Hormuz ha vakalula valarau tu na tang chuanin nangmani le nangmani tanin nangmani tan thil fight chua hi in zirve angai United States te hi nangmani pui turin kan omreng don lo pui kan mamolaya kan tana in omlo ang chi akhan tin Trump hian in tiang hianin aron posani Iran hi tuna chuanin missile an ka chu theina te le khati ang chi song khatuna chuanin ti chiat ve kan ni to ahar sachin chu keinin kan ti to tuna chuanin in du chuanin in oil khavala ve to mai ro tin Donald Trump hian hetiang hianin voin march ni som thum pakhat sangni somni paruk hian NATO ramte European ramte hena warning a pe ani he Trump tan chunin angai om ve viawang a chan chu Trump ngai dana nga chuanin thok tha in ti don lo tu ani thok tha in ti don lo tu chu wang chuanin Trump ngai dan trom puilo le angai dan trom puilo pia lama airport han man mai ang chi te an ram chunga thona han tho an phal lo ringot te kha hey Trump ngai dan ani don lo lu tu ani a chan chu Trump ngai dan chuanin NATO ram hi kan puina sa sum le pa te ral thoma te kan puina sa chu wang chuanin Indona poi miron tel pui ve tur ani kha Trump ngai dan tur ani amar chu Indona tel pui du lo pia lama khan airport man ten lo phalawan ram chunga
โถแต่ขันเหลวพันเหลวว่าข้าทรัมป์ประธานโซนี่นะหัวทัลละอมโดนลุตุกันนี่จู่วันโซนี่ทรัมป์นะให้เตียงทิลละรอนตีฮิจูเฟรงเดส่วนไบเอสเมียเราส่วนอมเวทอมเวทมาเราจู่ยุโรปรำทีน่าจังหันทีเราปุยส่วนนี้อินโดฮีจูเหลวว่าจู่วันโซนี่อินโดน่ามันตูร์โซน่าแรงกันแอร์พอร์ตเต้มังเทลวงกันรำชุ่งอันโดนโชกเทลวงอันตีแต่พอฮีอันทีน่าจังหันทีเราปุยส่วนนี้อมเวเลยเท่าว่าฉันจู่อินโดน่ะฮิจูอัชลาวชิมชื่อมาเองอินโดน่ะพอนี่เซข้าเตียงข้าอันนี้โปแลนด์ลำปางเฮียนี่นั่น air defense system มันตีรันพันละวะอิตาลีลำปางนั่น airport มันตีรันพันละวะสเปนลำปางเตียงข้านั่นเราตีบอกว่า United Kingdom ละอีนั้นเตลปุยดูบ็อกซี่ละวะบวยทักในหน่วยขบไม่ติข้าตุนจุ่มวิดีโอตากันหันเรียกไทยจัวนี่วิดีโออะไรกันนี่หมดเลยเท่าโดนเนี่ย